Pozdrav svima! Večeras ćemo pričati o REM fazi sna, odnosno snu brzog kretanja očiju. REM je normalno stanje sna koje je karakteristično brzim i randomnim kretanjem očiju. REM san se klasifikuje u dve kategorije, tonični i fazni. REM san je identifikovan i definisan tokom ranih 1950-ih. Kriterijumi za REM san obuhvataju brzo kretanje očiju, ali i nizak mišićni tonus i brz niskovolitni EEG. Ove osobine se lako uočavaju u polisomnogramu, ispitivanju sna koje se obično vrši kod pacijenata sa mogućim poremećajem spavanja. U REM fazi sna se javljaju snovi pri ulasku u REM san. Disanje se ubrzava, postaje nepravilno i plitko. Oči se pokreću brzo, a mišići postaju nepokretni. Ritam srca i krvni pritisak se povećavaju. Oko 20% sna odraslih se provodi u REM fazi. REM faza počinje oko 70 do 90 minuta nakon padanja u san. U prvoj fazi se javlja jedan mali ciklus REM sna. Prema jutru, vreme provedeno u REM fazi se povećava na uštrb vremena dubokog sna. Istraživači ne razumeju u potpunosti REM san i spavanje. Poznato je da je ova faza bitna za stvaranje dugoročnih memorija. Ako je REM faza osobe poremećena, sledeća faza neće imati normalan redosled, sve dok se ne nadoknadi vreme REM faze koje je bilo izgubljeno. U budnom stanju moždane aktivnosti su u domenu beta talasa, koje nam omogućavaju svesno funkcionisanje iz dana u dan. U prvoj fazi sna mozak ima kombinaciju alfa i teta moždanih talasa i tu se telo relaksira i priprema za san. U trećoj i četvrtoj fazi javlja se kombinacija delta i teta moždanih talasa. U REM fazi nema dominantnih moždanih talasa, aktivnost mozga je slična kao za vreme budnog stanja i zbog toga se ova faza naziva paradoksalni san. Prosečna osoba obično doživi 4 do 5 REM faze za vreme sna. A šta vi mislite o REM fazi sna? Pišite nam u komentarima. Ja sam Nenad, a do sledećeg videa srdečan pozdrav!